e mo akwa ba biem ya da ose omre no wada age na ya da okese no ase fi se ni nti ene ye wonkwa e wa hodin ti se ne akwa no ni padua ni nyina ye adwuma enye utumi nyi wa hodin nye unyansa ene din bi a wanya ana wa ho fe e okese no a ti fama no se be obekoso a ahwoso ya da se papa stations ne do so de wire ne se de bia Adom TV da wase pa mene Bismarck akwasinsia boatia ne nida kwan se bire bi beso a o ka kugina asante mompo se wo mra se bi dani ti mo hwe ni ye amu ache mu akwa be mejo sofia e bia boko na nso e o nyame adom da nyame ase nyame adom bia ye fine ye se ko o kakra na ya wada na ya wada na 16th of January 2025 15 days away to February 2025 tika krakra kwa na ye kwa ne sa entina to so ba bia o share du bia bo ho so ne ko ne sa ba ho so ne ko ne sa iro yeah iro ho pa because abrabo na anya betesa tie no de ede ya wo behua bi ba iro ho so bi atumi aya ho so betumi aye ye wo hia ye nyame bambo se ne bambo no ye kese wo so ade aka ne ye wo yeah awon nya adwuma wo nan no sori ne ko te fa kuna ma instructions wo mo de sori keka ho enya me hwie nyina ye so ma me fa nchama Shatamichi I think that's on any Shatwale yeah asa minim de wo patire okay Shatamichi na make yeah no da so de Shatamichi oh yeah Shatamichi na dem say what that so yes no ba me ho ba me go store ayo na oba say what's that tonam ka ayo bra go what's that tonam ka sinja and they keka ho yeah crash day by plan wanya ne sa nkura no so ye twafa pem papa de ma wo mo ti na wo so sa ye ko so no alongside nti meteso wo ka se mani kum papa wa mra wuni wani kum so beba sa na tie emre bi be du nyame ya na dom na ne tutu ye bibia ye ya be 60 65 wa ka ne na ato na konya so wo frɛ na ne men so aye yie no mo hwɛ sa na brabo ne tie ukona ku ameka se wa mo bro yes wa mo hwɛ da bi ene woda so te ho no nya easy ti yiro ho wani mre obi ade wo so ye odie ne yie ne ketua no ye ne yie ebe ye yie se be ya wo mpani fie mo ba gye wa home ne mom enkoye se wo mpani fie mo no afi na wo se ye adwuma me hu me papa no mpani fo mo twi tasia ana e ma homete na me de mani ko efie ko hwe me da owo nam se ye hwe da su na wo twi kai ebre wom ka atwie no se no ayamrantia ne dia buga nkra attitude wanya careful bi otwu afa so sisia na bia 65 68 na oda so twi na mu odin nti awofo nom ye bibia da ache na fo ni bebre nkoto nkra na so omo de to fapem no ma wo mo se da ache omo modin bone no mo sa meye to so fama wo kakra wo na wo je wa home no wo ko home jim na wo je snake for de kakra no e bi 1000 5000 tim no na mane sa do mane sa beto so ene ban sa de be yasem ti mesraw wo according to your size yes wo according to size mo na tim na nyame ne hwe nipa mo ya wa wo mango pebe mo odi akire wo betin mo me anya careful na nyame no nim de nti a wo mema nko a nim de nti a wo ema nko a na ode ma nti yen hwe yie because I said the pressure beto fie mema ne titi wo mu ntumi kura ya no ode ahomete wade wo ntumi ye no wakeka ne nyina abom be wie ko akọ check ne BP na wo stro ne stro mo me mo abo ayen ho ma ne bi pesaminkum nya na no nya pesaminkum like okame de ono nko an ho pesaminkum nya for no I say wo bi obetimi de support be ma no for support no say edentim say ese oba de unya japade afabra fie oboka na de amakura na sa de no atwem yes sa de atwem mo aye ho say wa mwa na ensi a mo nyina mbetwe afamobo kakra na bema nso a ma aboa mu na se moye mu boniaifo afa no mu no be ya bra nyame ya do na do level bi afa na ba be kire nse o kra school no kra wunya first degree kwa se me professor can you imagine that be mama ni enso se na be ye a onu ne ho da a chebe
Yes. Yeah, what any free as ye ni o nkokora brem na aye fine. Na ye de. Mo more story o. It's true. O mo na mo tell say betimi edi nkomo. Yeah. Ko na betimi aka mre bi. Yeah, na sa time ko light be create be be tete Ghana. Na no mo tibi that dodge ya. Mo na more story. Wa, manye boni aye. Enye pese me nkunya. Ye mboabo na afefe be sere. Emma enkwada na nsu a nyame no modsi ya. Mo ne papa no nya issue ntimpo se mo twemani ahwe no. Enye. Amen ne bi mo tenkra afia. Omo kan maame. Hi papa. No kwaji aware. Sa story we no kwesi say wo gina ha kana tra sa ya na dem because me anu mete wo ene ya na me tie story bi. Be ma wawa wo ba. Na asa ze say na asa aware ne e batete na asa your ba no kwa responsibility. What ho? Na wo fi no wa mo ba no kwa na bre no bre. Enti you hear say kwesi abegina ha wa kana sa wo te ho na wo hwe papa. Obi wo wa ne story no. Emo ya ojini wa. But I didn't because kwesi Baba oba na bra hwenkora no. Yes. Na ye. Na fe that one few no obi abeka papa nya papa no. O ma menya o ma me ano no. Ebi mu de no. Say thing. But saja. Ye ni fanche. Depends on your story mo. But saja be any day. Ye ni. Senya me hira wo nko ade a. Mani bi. Ono ani tiboa no. Ebe bu no fo. What until wo de anya hwe edin because o kai pa some kosi de pamomo. Na nya papa no ni bi. Mani bi owo bi. Enso so mo nwe gari shoking sin na. Tibi crash aka say o papa get na ekon. Can you imagine? Now so na atu aya pamu ofisi. Na oba yi na ekọ basa. Afu be wie nkura na ye ne ehwe oba no kura ye hu no. Wawu ode adwendwen ne pressure na okọ. Esira mo bia moa tichu ne mema no. Mo wu nkura no nko de your responsibility. So obehwe nkura no de mo hwe wo mo. Bi so wo mo na benyini aba behwe wo. Ti mo hwe nkura no so de etie bia na me ya na me ya. So ode oba ho abufuo kọ oba so. David. Nene na wo nya bema. Wo ba de ye oba ye omoja. Nto mo de hwe wo. Me mfesi kan si wo so mfa no. Na bi so be di bi. Na ye de ahoye ni. Wo de besi wo aso. Papa ya wo de sankomo ye ka se ye dia ye. Ye fa daily graphic. Or the COP Nathan Kofi Boache Infoni Abba. She say director of operations the presidency. See, you say new security bosses named in Timampeni Apau and Penfo Bambo and so for crime. Elect MMDCs on partisan lines. Expect advocate. If you are same way there. Or the Dr. Imanakwete Infoni Abba, Executive Director of the Institute of Democratic Governance, IDEC. Dr. Mame Adua Jachi Jandro and Symphony Ewaha and a Professor Joseph Achu Ayi on Symphony Ewaha. So that's my fear as I knew whom be. As I knew be because me there. Your man yourself know that level. Go to a maya. If you cross say and now end this whoop away. There was some constituencies be a MPs no one. They will have challenge because MC ni free say onya de ma empini famaje the points so ye wo man a man peneti me ka kire ahemfo say mo anto aba ma me empinti impuntu ma ho so assume say this is no na ye direct implementers of development e we real district it ye ne ye adwuma ma wo so yi ye koto aba na NPP ni ewini as MC na mampani an so be that partisan na ye kona emwa ba akokra timire to yes emwa ye ya manyosem no enyini no that level banke ne samson kenya ba enke ye ba ye two partisan o ye MPP ni o ye NDC ni to the extent class will be MPP ni ko ware NDC ni it's a challenge problem yes ye nu sa level nti benfo mumpie ko hye ba bia ebema ahokyere ne ahoyenyi a abaye so ye nte sa ad na se the federal system no omi okay because sometimes could be up with me your environment no when you ska ka dey developing ye dey no sa ye no sa level no ye two partisan for say ye beto abade ye MC wa nya boto ko nya mampani bi wona say what abade ma MP NPP yi MC dey no mo amohwe mo ho na manfo no kwa ko hunu aman ebeba we a daily graphic and ye fa Ghanaian Times. President names security couples Prosper Bani Chaskipo
Kofi Boache Razak occupy top post. Eti Neri Kabo so Daily Graphic no sade aba. Exercise restraint. President appeals to trouble sport. Eti mapani say Miami audu or how do e wono munyabote. Omunyabote se be asumdwe ebetimi aba. Court restrains woman from traveling out of the country with daughter. Inti aware on sense ma yengu enwema person de ne baba ne ba etukwan. Course de be nyabote mi ensesi aware na sem enwe. Se egu na se nyina agitumi se wo fa oba no kwa no wetimi ede no etukwan. Ghanaian Times no. Daybreak. Produce the child. Court order CID immigration at the Sokenti. Asma ne yakano Ghanaian Times Robani Foni Aba. Karim Baba Sam. And then Foni one says you find the Baba Imba. You mean cansem no enye. Yeah, ready. Awaya. And Baba when you face the neighbor. Minyam no age in dear. Gideon Wako clears air on e-levy betting tax. Enti Gideon Wako small kind fa e-levy ni betting tax. Osen kufu bejina no si boni waba aba be chirichirim. Okay. Obi Messiah Daybreak. The business analyst. Ghana places 13th in Africa with lowest fuel price. Eish. Then fuel price so gold cocoa prices to increase in 2025. But Brent crude oil tumbles. And the report abani say afi cocoa any good ebuo ebekostro pa nti ebi akuafo hwe say sene NDC ekan ye say betimi amako 6,000 no se bi betimi akwakodu won mu a Minority Caucus calls for boycott of oral team invitations. Ejidom kuma bra hwe fem so aka cho titafo say so kuje to abla kwade pam fo to nsa fro se bra oral fo ne mamenko omni to me bia omse NDC fo na to muku ko mo se time Mahama tis ko no onye mampani no a president elect ni ensu in enti NDC for na that not as a leader of NDC ti NDC for na to muku omo friend NDC for the business analyst. The Daily Satellite. Mahama kills anti-LGBT bill. Says teaching proper values in schools better than passing a law. It is man pen Mahama so neka say ehun nya say be pass mre bia de tia gay ni lesbianism. Yen church the man says ad na nye papa. No ntwe ho emfa emfiri ho. Oh, that's what the why that. 2024 general elections. Mahama to make nominations to Security Ministries Agency this week. 2024 general elections. Stop blaming others. We caused our own defeat. Sir John to NPP. So Sir John. And yes, Sir John. Nani any Sir. Fraba. Oh, no so NPP. Also NPP. Also yes. No, yes, Sir John Bay. Eh, who now back Sir John Bay to abe who here. Maybe I Sir John ba. Do say omunya mpreto so no. No mu nyina de kambo mu ma NPP we poto. Na yi kura badwamonline.com ora Justin Kodia secretary wa open up purchase. So mu nyina obi a obi afa na ko prepare to be. Obi nyina wo anya position wo anya position obi aka obi na party no every say 10. Daily said in fact the New Republic NUA chaos at NIB over new DJ. Ejesu kopiem e wo National Investigation Bureau. Eja dem. Ebedem sa bia de yes semu asa. Na o yedane a nipa ba akodi ne bebo. Sa. Say jadem say janem. I was saying fa. Na sa no yaboni din dada. Yaboni pa ni din. For on bi ntiase. Na oba ye nche ye mpanifo wo ho oba da bay. Ya dwom ama be fa na be si so. Ya ne nya adwuma. E na wo hu no ba. E na nya de ketu afia. But yaboni din. Ya na papa le so mfa ho kra wa twi na nie. Na yaboni din awie. No on convert you. Ntino eni obe kwanya but obe kwanya obe man ko man sha emre no so asom to badwamonline.com and nsem afoforo bi so wa ha serious o serious but we no so 22-year-old ex-convict 22 years no ye ex-convict it will be ni yasad now to 15 years oko for robbing na wasa abontre ne sukuu ni bi obontre ne he wo 22 ni to wo da be na ye ex-convict no 22 wo ba wi ase adwuma be ni ex-convict kofo je ayi former president ne former ayi your friend said minister no wo ex-convict 22 yasad wo come 15 years into the kan where say o ma si cho wo ye nche keka bom say
Oh, say we 15 in first we call 13. Into over no 37. Yeah. Abrabona no. Over 13 years, say 15 years at the man. Say 1 year be a prisoner, 1 year be a 8 months. And no, we dey corner pepe. Yeah, her man say, on consama me din se bunu. Wa kwa ba say eh we. And say. So the woman to need the so. Ran my no for. Every man obi wo ho na criminal na eni kwaza sa pepe. What 50 and 15 one. I don't know what is a branketwa. Kasi mre no so. Ti enfesi ya da se pa wo mre no wadaje. Na mom ye kwe ya gudie mo nsam na to so. Eric akwasi body ba. Na for health tips no. Me sure say week mu ahu fruit a wudi. Ai didi bia na mu a ebi so adi bia fine. Million so dibi. So muni di ni ye, muni ye. Kwasi na na so den but where there watch na anti Jane jollof ndo obedi na no pa. Ana ukọ ayi holiday in hena ya kwa emrena so nti ye kwa ho sa pebeba mambo atema na afi nkomo ba ku mienu bi asemidi kan beba na afi pensem mu ato so wadaro ma akoso ama afide ne na ha wo hwe ye wo YouTube Adom TV tuber ye beda se papa eda se